hendak bapada amun rasa supan kalupang kada inya terima bibir tabungkam seribu kata ulun tadian di hadapannya. Inikah rasanya urang nang rusak saurangan? Inikah rasanya urang nang karindangan? Oke, rusak surangan. Nyamannya karindangan saban hari kaganangan ulun tak umut saurangan tabayang-bayang pian selalu malam kada karuan guring siang kada karuan pausaha kada nyamannya karindangan saban hari kaganangan. Hendak kepada amun rasa supan kalupang kada inya terima bibir tabungkam seribu kata ulun tadian di hadapannya. Inikah rasanya orang nang rusak saurangan? Inikah rasanya orang nang karindangan? Kada nyamannya karindangan saban hari kaganangan ulun tak umut saurangan tabayang-bayang pian selalu. Kepada amun rasa supan kalupang kada inya terima
Nyaman, nyamannya Garinda.